ngasi phongkhiba tongan tongan ba manipuri siphongsing amasum thokiba thawdo wathoksingi maruebi ipausing memna thamjagi ahanbada minority gi mathakta Chathariba Khongthang asi constitutional body amana thingadabani CoTu Manipura Kanglup naina minority singi mathakta Chathariba Khongthang asi constitutional body amana thingadabani haina Kangpokpi district based tawba Kokizau tribal body CoTu Committee on Tribal Unity Sadar Hills na phongdokre CoTu na maitei gi tongan tongan organization sing the moral shield na hai arambai tengol amasu maitei lipuna si aina yadaba issue ni haina lathokadabani hairibu group sing asi afaba khulai sing pahenduna chief minister N Biren singa amasum MP Sanaja Walashi man phone sakori maitei gi civil society ko komi da moral shield na CoTu na hai ko komi si tokai taningbi gi wakhalon sandokpa organization amani maramaduna ko komi gi members sing asi UAPA official secret eki makara fagadabani masigi matakta Beli the base of media outlet karana Mr. Mikai Naiba Mong the report tauri Mashina Asoba Kanglup Masabu Nam Tabaki Mamita Hali ITLF ki General Secretary gi Masata Police na FIR Palibasi Kanglup Naiba Mr. Mikai Naiba Matoni Mashina Unkana Basi Amuke Hena Hengat Hangani Maramaduna Manipur Asoba Kanglup Masada Chathariba Tawongasi constitutional body amana thingpam thu hari amaramna Kuki gi frontier group ama oiriba ITLF Indigenous Tribal Leaders Forum gi General Secretary Muwan Tomi gi mathakta sedition amasum India gi mathakta lan hob gi moral siduna IPC gi section kya panduna police case locally ba adu gi dama ITLF na Manipur government gi mathakta yaning da phongdokre center amasum state na Sakhang Wanatragan Sakhang the Bukuki Singna, Maram Dom Langak Saragani Haina Pongdoki, Buwakamagidama, ITLF ki Muan Toming Matakta, Manipur Police the case Nakot Kibani. Police kit Hawong Adubu Yaning the Pongdo Laduna, ITLF Nahai, Manipur took Libet Haudo Oshikidama, Constitution Makada, Solution Pronaba, Lusin Baduna, comment Pibni. Manipur government to have administration Mahibisi, I could get Dimanam Oidun Laklavani, Masigidama Indian Constitution Makada, political solution Mapame, Maramaduna Tombingi Matakta, Citizenamusum India Gimatak Lan Hobada, Loktuna Habigi Maralas Yumpamyaude, Panbaya Hokibi Yumscation Mita Susam Puda Pangtopa, protest Amada ITLF Kilusingba, Tombinga Paumisinga, Manipur took Libi Irangasi Tatarukele. Kuki miyam na taliba separate administration ki demand si thabo oina pangthokpiu aikoi gi khulao si tabidrabadi sayol kharagi manungda aikoina iromdom ngak saragani masida central government sakhang banatragana sakhang daba mathau ta de haina phongdokhibin hanisu pausta sumakhatana spalakli makhasa tarapoina to papaumana Mahiru ani mangkhibagi watho governor security advisor DG maram amamam piraga unhalakidre imagi maira Akam awang lekai digi Mahiru Abinas Maibam amasum Ningthausam Anthony ani tha sigi mangar yumdagi thokibadagi mafam khangdana laidibasi asina numit humni gi manungna puthoktuna mayumgi miyoisina khusinnabiyu haiduna imagi mairana demand talakhiba matam ngarang loikrabsu sarkarna thaba mata lokholaktabadagi ngasi lup asigi thaumi sing governor anisya oke State Security Advisor Kuldip amadi Manipur Police ki DGP Rajib Singha ga unana bhona bada tongan maram sing piduna una halaktabada imagi mairagi convener TS Sujatana piana phongdokre imagi mairana thakiba matam helaba phawbari sarkarna Mahiru ani puthoknabagi matangna positive response amata piraktabagi imagi mairagi mihutsingna governor unanaba rasbon tamna lakhi masing yamlaba Manipur Police ki personal singna thaumi singa dubu Moirangkhom gi Krishna Premi oil pamapara thatuna thamki makatarakpo oina police na khongjang adu saruk yakhi ba lup asigi thaumi tarakhangatuna rasbon tamna satuna governor unanaba senki adabu unaba phangidi masigi matungna security advisor masum DGP unanaba satpada tongan maram amamam piraktuna unaba phangalakhidabani unaba phanglaktraba matung imagi mairagi mihut singaduna IGP Themthik ngasangbaga hakthengna unaduna wari sanaraba matung BJP state ki President A Shardam Manipur Legislative Assembly ki Speaker Thoksam Saitrabataga masa gi mayum de satuna hakthengna unaki tungna paumi singa unaba amada imagi mairagi convener TS Sujatana phongdokhibada thasigi taraga mari da lup asina mangkhiba Mahiru ani Abinas amadi Anthony bu numit humni gi manungda mayum gi miyoisingda khusinabiyu National Highway Ultimatic Sana Thambiu, separate administration Taliba Kukizo MLA Tara disqualified of you hide on demand of
थाखिबा मतम ngarang loikhiba loinana ngasi Manipur gi governor bu lup asina unanaba thorang tokhi adubu governor di ngarang ligi masangamdre haiduna mi unabigi appointment daudre haina maki officials na phongdokhi lup asina amu status gi security advisor oiriba Kuldip ka unasagi haiduna honabada mak ngasi goina asin ma laire haiduna khangalakhi maka tarak poina lup asina Manipur police ki DGP Rajib Singha unanaba honabada sma COVID-19 positive oiduna laire haibaga loinana IG oina unanaba khangalakhi IG gi unaruba adu mahiru ani mangkibagi mari leinana phakhiba mi ani gi mathakta makhata ba proceedings sing sathanaba police na sem saduna lei haina khangalakhi lobasi gi mekei gi Manipur police department na mahiru ani mangkibagi matang na lokoli ba thabak sing miyam na khangan biu mamang thakta mahiru lingthoi ngam bi amasum hemanjit ani gi matang na thiri hairaga matam loroga laiki haiba wafum thamki mahiru ani mangkibagi thawdok ta senabani hairiba mi ani farga wongpong tawbagi thabak sathari athubu matamda asingbu langna langjin khangmangam haibagi thajaba pirakhi masigi matung BJP gi state president A Sarda amasum speaker T Setabata unadunu atubu matamda mangkibu mahiru ani mayumgi miyoi singda sinnabina takshin baga loinana koki MLA tara disqualify tawbina basu takshin ki hairi amaromdana police na case lakhotkhrabasu ITLF ki mon tombing phamangamdri Sentana sakanglabsu natragana sakangdrabsu koki jawsingna khundaba Manipur gi mafam singda tokhaiba lengak lehalagan haina phongdokhibagi matangda Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ki General Secretary Montombing gi mathakta Sursampur District Police na case lakhotkrabsu hauju phawba miyes phadana leiri wafam asigi matangda aikhogi paumina Sursampur SP da wari sanabada Montombing asi phadri haina phongdorakhi aikoina phangwa source ki matung ina dima ki mathakta Sursampur police station na IPC ki section 121 clause A 124 A 153 120 B gi makhada ma ki mathakta FIR rakhot khre haikibani ITLF ki general secretary Montombing na tokhaiba lenga ama linglagani haina phongdoki buwa pa media singna phongna khraba matung lob asigi Facebook page oiraba media cell ko ki jok singna laingak saba separate administration Tan kiba leiti tabu Indian Constitution ki makada local governing body ama semnaba thorang leiri hakibani masisu sabsana warep lo leitri haina phongdokhibani atopa pawamana junta lanmi sing tathita waina tawdana ba UN na anti military armed group sing da khankhre anti junta armed group sing na junta lanmi ki mathakta offensive sathaba matamda fagalakpa mema lanmi sing miyoi bamagi ikai khumnaba manghanna ningthijana loinana wa United Nations na Armed Resistance Groups in the country. United Nations gi right office na Myanmar house oirekli ba phiba masi yamna kumni yengsili armed groups na kusamna duna junta lanmi ki mathakta matam amata da offensive sa tharakpadagi lanpham kya ra Myanmar lanmi sauna mai thiba nangli lan asida junta gi lanmi kya na khulai thadok tun in anti junta armed groups na sangjarakhi ba si yenglaga UN White Commission gi wangang loi Jeremy Lawrence na house ki phiba masida laman kumbagi thaba amada sa thaba yaroi junta kangbuna Myanmar misam singi mathakta miwe bigi hak khongau na bigi thabak sing Chathariba amadi crime kya Chathariba dugi daitya individual oina lanmi singa pubi yaroi masidi lanmi lenga ki daitya oigadabani maramasina lan asida fagalaba Myanmar lanmi kudimak ningthijana loina bigadabani hari ningsingbu yabadi Myanmar National Democratic Alliance Army Tang National Liberation Army Arkan Army na awang thangbu san state ki China ga lona bangam khaida mamang tha October 23 ta mafum kaya da junta lanmi ki mathata landarakhi madugi matung sayol sida Arkan Army na nungsup thangba Rakhine state nauna junta lanmi ki mathata attack sa tharakhi Thailand ga lona budala riba khaya state su anti junta fighters singa Myanmar Army ga akan mamong na kuthok na leptre hauzu phawbod nauna kuthok na rakhi ba sida angang yauna misam humdraga manga lana sida sikre miyoi maudraga marina sokre miyoi lak ani henmana mayum makai thadoktur lanjin hale haina UN gi report asina phongdokli numit khudingi lan asina maram oiraga junta lanmina control tobal lamgi saruk nomu gi pixlakli asigumba akan lan mar asida lan sokna riba khudimak international human right law amadi international humanitarian law ngaktuna kuthokna bada yariba makai misam soktana ba khona gadabani lan lamjing liba commander singna makhata balan misna miwebi hak khongau na ba thabak sathadana ba amadi misam soktana ba section tharang matik sana khangadabani Lawrence ki matung ina UN
राइट ऑफिस ना राखाइन स्टेट हौकिबा था तरागनी थोई इनफॉर्मल 6 फेर अमा सथदुना लाखराबा मतुंग म्यांमार आर्मी अमदी अरकान आर्मी अनि गी मरक्ता नौना खुथोकनरकपा सिदा नुंगनांग बपुई मरमदि लान असिना मरम ओइरग इथनिक राखाइन अमदी रोहिंग्या कम्युनिटी अनिमपु खुदोंथिबा फिबा मयोनबा याबि अकिबा लेहले ममांग थोकिबा थाउदोकसिंग येंगलगा जुंता लानमीना लानफम क्या माइथीबा नंगलाबा मतुंग मखोगी माइकेदिगी लमन खुममोंगदा हेना अकनबा सक्ति सिजनदुना लांदारकपना मिसम क्या शिरकपु याबगी सिंगनबा लै खुथोकनरिबा सिगा सनदबा मोंग जुंतान एयर स्ट्राइक चथबा आर्टिलरी सिजनदुना बॉम्ब क्या कापसिनबा सिना मिसम सिंग का हेना सीनबगी मरम हेले हौकिबा चै अनिगी मतम सिदा जुंता लानमीना मिसमगी खंडना मिसम लैबा मफमसिंगदा आर्टिलरी कापसिनबा नोंथक्तगी बॉम्ब हाइथबा थाउदोकिया यूएन राइट ऑफिसना निंगथीजना डॉक्यूमेंट तौदुना लै थाउदोकसिंग असिदा ख्वाइदिगी अवाबा मयुकनरिबा सि मिसमसिंगनि मरम असिना यूएन गी माइकेदिगी मेंबर स्टेटसिंगी मरक्ता म्यांमार लान सोकनरिबा नकल अनिगी मरक्ता इथिल पीदुना मिसमसिंगी पुंसी अमदि लानफम गाकनबा थाबकसिंग हेना कनखतना लखटपियु हाइदि मकाताना संति ओइबा मवोना म्यांमार की सरकार जुंता की मखुतगी सिविलियंस गवर्नमेंट अमदा सिन्नहन्नबा हेना प्रेशर पीबिगी तंगाय फदबा लाइरे मसिना म्यांमार मनुंगदा थोकलिबा सिविल वार असि लोइसिनबिगी अमता गायरब लंबी ओइगने हाइरि अमरोमदना म्यांमार पुलिस ना साउथ कोरियन तरागा मपन कनख्रे म्यांमार की नोंपोक थंगबा ngamkhayda leiba taungda aina yadaba बिजनेस तौब मफमदा फाजिंदुना थमलंबा साउथ कोरिया मसा तरागा मपन म्यांमार पुलिस ना कनख्रे गोल्डन ट्रायंगल रीजल की तेसलिक कौबा सिंगी लमदम ओइना तौबा म्यांमार लाओस अमदी थाईलैंड लोनबा मफमदगी कोरियन सिंगसी कनबंगमखिबनि मखोइबु फाजिंदुना थमलंबा मफमसी ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑनलाइन फ्रॉड सिंगबा आइन यादब थबक सिंग सथबगी मकोन अम ओइरिबनि फाजिंदुना थमलंबदगी कनबंगमख्रबा कोरियन मसा तरागा मपन अदु सफगदबा मफम पुथोरकपा ngमख्रे हाइना साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वांगलोय अमना फोंदोरखलि हौकिबा मतम खरसद मफम असिदा क्रिमिनल की थबक थोरमसिंग सथबगी सांग खंगेन हेंगलखि मदुगी मनुंगदा मी फाजिंदुना थमलगा थबक सिजनबा आइन यादब थबक सिंग मना ओइना सिजनबना सिंगबा कया सथै हाइदि वांगलोयसिना मखा तारदुना मतुंग ताबदा खा कोरिया की सिटीजन सिंग मफम असिदा विक्टिम ओइदनबा सेक्शन थरंग सिंग मतिक साना लखटकनि हौकिबा सै खरा असिदा साउथ कोरिया का सिटीजन कया म्यांमार सत्तुना आइन यादव थबक सिंग असिदा सरुक याबगी सांग हेंगलक्लि मसिदा मखोइना चथरिबा थबक सिंग अदु आइन यादव थबक सिंग ओइबना खुदोंथिबा मयोकनरबा मतमदा मतेंग लौनबा खुदोंग चाबसु फंगदना मियोय क्या लेरखि सैसी की अगस्त थारा साउथ कोरिया की गवर्नमेंट गोल्डन ट्रायंगल रीजन मखोइगी सिटीजन सिंग सत्तनब खंगनबा लेख्रबनि लाओस लेबा साउथ कोरिया एम्बेसी इलीगल जॉब स्कीम की लांग थूदनब सेक्शन वोरल क्या पीब लेख्रबने अदुबु वादना सेल थुना पाइनिंग मियोय क्याना तुंगनु खुदोंथिबा थोकलब याबसिंग खंतदना मफम असिदा संगलुबदगी अवाब तादुन लेब क्या यावरि मफम असिदा थबक तौगनी हाइना सखिबा साउथ कोरिया मसासिंग थबक फंगबगी मुहत्ता क्रिमिनल थबक सिंग तौबदु ओइना सिजनै हाइरेनसु पाउसदा मखातानसु फोंदोरखलि मखा सथरकपुन इसेल एक्सप्रेस तके तो पाउमना अरुणाचल प्रदेश की खरसांग लोकल यूथ सिंग असम राइफल्स अनिगी मरक नोमै कापनबदगी टेंशन वांगना लेरे असम राइफल्स ट्रूप सिंग अरुणाचल प्रदेश की संगलांग डिस्ट्रिक्ट मनुसिना लेरिबा खरसंग एरिया की नहासिंगा नोमै कापनदुना अकनबा मुकनरकपगी थाउदो अमदगी लमदम अदुदा टेंशन वांगना लेख्रे नोमै कापनबगी थाउदो अदु लोकल नहारुट सिंग अमदि असम राइफल्स ट्रूपर सिंग मरक थोखिबने पाउगी लेखुन खरगी मतुइना सादानब लाखिबा मफम अदुगी नहा अहुमदा असम राइफल्स ट्रूप सिंग अहानब ओइना नोमै कापनखिबने हाइ ना सिंग अदुनुसु खुद हंदुना असम राइफल्स ट्रूपर सिंगदा नोमै कापरखि खुथोनखिबा थाउदो अदुदा एआर की पर्सनल अमा अमसुम लोकल नहारुन अमा नोमै मरुना पांदुना सोखि सोलबा नहा अदुगी ममिंग लिमोंग लुंग्री कौइ हाइदि माकी ओइथंगबा मखोंना नोमै मरु अमा पानखि हाइदि नकल अमरोमदा नोमै मरुना पांदुना सोलबा एआर पर्सनल अदुगी फिबमदि यामना लुना लैरि हाइना लिखुन असिना फोंदोरखलि थाउदो अदुगी मतुंगना एआर की ट्रूपर सिंगना लमन खुंबो ओइना लोकल यूथ सिंग अदुदा नोमै राउंड कयामरुम कापसिलपगी मखोल ताबा फंगनखि लोकल यूथ सिंग अदु मिलिटेंट सिंग नि हाइना एआर की मैकेदिगी लाना लौरुबनि थाउदो अदुगी मतुंगदा खरसंग दलिबा असम राइफल्स की केम अदुगी मयोक्ता मफम अदुगी खुंजासिंग थोकनरक्तुना यानिंगदबा खोंजंग संगसंखि फिबम अदु लक्षणनब सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांग लखतुना अहेनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग साइथोक्तुना थमख्रेरि
मखा चथरक पोइना तो पपावमना मोरेगी असम राइफल्स की KLP की रिलीफ कैम्प दा लेरकलिबा आंगांग मरी नुपी निपान यावना मियोय तरागतर वाबना खमथेंगली हकथेंगनबा पाउदम कक्सिंग खुनौदगी खुंजामा मे हुमदगी चथरकिबा तमथिरबा मणिपुर की लान हाउस फावबदा नाखै सेंगना लोइसेले हाइबा फिबम लेत्रिबना लान असे हौरखिबदगी हौना लेरकप मियोयसिंग यावना नौना लंजेलकपसिंगा पुनंगसि फावबदा मोरेगी कोनोंग लेरेंबी खुबमगा इराप लापनादना लेरिबा असम राइफल्स की लोकेशन पॉइंट KLP मनुंगदा हांगबा रिलीफ कैम्प दा लेरकलिबा आंगांग मरी नुपी निपान यावना मियोय तरागा तरुक वाबना खमथेंगली हाइना पाउसी सिदा फुंदोरकली इराग हेक हौरकपदगी मफम असिदा लेरकलिबसिंगी मनुंगदगी कक्सिंग खुनौदगी मोरेदा हिंगनबगीदमक गाड़ी सेंथोक सेंसिन तौदुन लेरखिबा मयांगलांबम बॉबी से कुंथ्रागनिथ अपकवा M बिमोलना पाउसी सिदा हाय साब थकपा अमसुम लेफमगीदमक्तदी असम राइफल्स सिंगना निंगथीजना पिबिरि अदुबा हौजिक मफम असिदा अइखोय तरागा तरुक कक्तमक लेरबसु सही यामलबा अहल सिंगसु यावरि अदुगा सही नौरिबा आंगांग सिंगसु यावबना निंगथमथा संगलकपदा मतिक चाबा अरुंबा फिरोल सिंगी तंगाय पदब लेरि अतै रिलीफ कैम्प संजफम लौदुना लैरिबसिंगना पांगबियाबा मतेंग सिंग लेंगा के मैखेदिगी पांगबगी पाउदी तारे दबो मफम असिदा लैरिबा अइखोयगिसु मतेंग सिंग पांगबिफम थोक्तब्रा हंगलखि मांगना हाय ममांग थागी कुंथ्रागा मथोइदा पुलिस की SDPO सिंगथाम अनंत कुमार मोरेदा नोमैना कापतना हाटखिबा मसुम थाउदोदुगी पाउ ताबदगी मोरे तमना संगशिलखिबा स्टेट फोर्स सिंगदा एम्बुस तौरक्तुना पुलिस पर्सनल अहुम सोखरबा मतुंगदगी मोरे टाउन अमसुम अकोइबगी मफमसिंगदा कंबाइन फोर्सना जॉइंट कॉमिंग ऑपरेशन सिंग सथरकपगी मयोक्ता मोरेगी मिया मरु ओइना कोकी नुपी सिंगना मखोइना संगजफम लौरिबा KLP तमना थोमजिलखि मखोय खरा खक्तसु नते सामा सनी की मथक्तनी मखोयसु संगशिलक्तुना लैशिलबदगी KLP असिदा अइखोय मितैसिंगना हाना लेरखिबा मफम मदो असम राइफल्सना होंदोहलगा मखोय लेहनखि अइखोयना तोंगानबा मफमदा थांदोक्तुना अमुक थमखि अयहाक इसामक्ति लान हौरकपदगी युमथंगनरिबा मेमारोमदा संगसिनदुना नुमित 10 रोम लंजेलुइ मदुगी मतुंगदगी ngasi फावबदा असम राइफल्स की KLP असिदा लेरकलिबनी मथंग मथंग अदो हौसकुइनदि म्याम पाउसिसु मतांग असे लुसिनजरगे मसु म्याम पुना नौबा अपडेट ngamiना साइनसु चैनल सुगी मेकेदिगी म्यांगी मफमदा मखातामसु थमजरी।